TV, mantap. Amer TV sama onde-onde itu hanya boneka onde-onde ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde jangan takut, itu hanya boneka. Amer TV mantap. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Rock the door with my tone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amer TV mantap. Jangan takut sama onde-onde. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Rock the door with my tone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.